none wa mujene wanyu The Ben aka Tiger B yarahiye yasizoye yatanze ubuhamya bwose nta na kamwe yishe inyuma. Yavuze uburyo yatangiye music, uburyo atashakaga guhemukira mama we, avuga uburyo yakuruwe n'ishingu bakamushikanuza bamushishibuza ngo bamutwara muri studio ngo ajya kurikodinga indirimbo ngo akubite umuto w'amadere yuko yari yararahiye, avuga yuko atazigera na rimwe akora umuziki usanzwe ngo ahubwo agomba kumvira mama we agakora umuziki w'Imana. Ariko aho byaje kubera kasamutwe na kandare ngo yanyuze kuri studio aho inshuti ze zari ziri gukorera, uwo ni Meddy, uwo ni Lick ndetse n'abandi, bavuga yuko bamukubise bakamufata mu ishingu bakamujyana muri studio ngo arikodinge ngo ndetse aho yamaze kuri nubwo yari yararahiye kuba atakubita umutoma mu ndirimbo, avuga yuko agomba kuririmbira Imana nta kindi agomba gukora, agomba kwiyegurira Imana nka mama we nk'uko yabimusabye. Nyuma y'ibyo byose ngo yaje guhananuka ngo akubita imitoma ya kasamutwe mu ndirimbo. Hari nako Lick yagiraga ati iyi ishobora kuba hiti, iyi ishobora kuba hiti, ngo arayikubita, ngo yamaze kuyikubita ahita yigendera. Ngo ariko abahanga bo gusesengura umuziki n'abandi baze kuyitaka bashyiramo ibirungo baraje ngo barayisesengura na Meddy nk'inshuti ye nk'uburyo yari yamufashe mu ishinga amutwara, ngo yarayisesenguye nawe ngo yumva n'indirimbo ishobora kuba yakora hiti ngo kubera ko yari irimo imitoma y'umwana ugitangira gutomaguza. Indirimbo iragenda iba kasamutwe mu mitwe y'Abanyarwanda. Ngo uwitwaga Benjamin mu ndirimbo z'Imana cyangwa mu by'Imana agomba kuririmba gospel ngo yaje guhinamo akantu gatoya ahita yitwa The Ben, aho byaje guhindukira nyuma agahita ashyiraho n'akazina k'igisimba ngo ni Tiger B ndetse n'ibindi ngo arashaka kuzazana. Naho Baritazari Engonga, umugabo umenyekanye mu gukubita wuncence cyane kurusha abandi, uyu mugabo akaba yaraciye uduhigo twinshi tugiye dutandukanye, akaba yahawe n'ibikombe nubwo yahawe adahari. Uyu mugabo ngo ashobora kuba yarakorewe akagambane k'ibinyejana kadasanzwe, cyane cyane yuko ngo yaramenyerewe nk'umuntu ushobora kuba yagira ikintu ahindura muri politike ya Guinea, ngo akaba ngo yagira ibyo atunganya agira abakura mu ntebe ashyiramo abandi, ngo akaba umuntu ngo washoboraga kuba yafata umwanya w'intebe ya perezida, akagambane kakaba ari aho kahereye ngo akagambanirwa n'abakomeye cyane ku buryo bamwe bemeye bagasheta n'abagore babo, ndetse abandi bakagira ukundi kuntu babigenza mu buryo bwo gutyaza amagezi cyangwa ubwenge ngo bamushyire mu buroko, bamushimangiremo, bamusibiremo, bamusibe ubwonko, bafate shifo bahanagura ubwonko bwe kugira ngo. Twinjiye mu makuru y'imibundano. Regis na Miki ibyabo bikomeje kuba kamaramaza, ngo aho batangiye gushyirana hanze bambikana ubusa, bagaragaza ngo ko nta n'isano n'imwe bahuriyeho, ngo kandi barakubitanye amawuncence na wuncence gucacangira kwica. Aba bantu bakomeje kuba isereri mu mitwe y'abantu bitewe n'urukundo bagaragaje bakundana, naho ngo bari bari gusetsa imikara. Iby'aba bakobwa n'abahungu ngo bikomeje kugorana, dore yuko Miki ngo ari umubyeyi, ngo Regis ashobora kuba yaramubenze avuga yuko yabyaye. Nyuma y'ikiganiro Miki aherutse gukora akavuga ngo ngiyo ubwiye umuhungu ko wabyaye ngo ahindura isura akayikunja ureba, ngo na Regis nuko byagenze, ngo yakunje isura, ngo nubwo yari amaze kumurya wuncence ngo muhinduye uburimira, ngo murambiwe neza, ngo ashaka kwigira nka Baritazari, ngo kuko ngo arashaka kurongora abagore benshi. Ngo Regis ngo ntanyurwa, mbega nibyo bavuga ngo nyina wa Miki ngo yashingiye Miki Regis ngo barabeshye, ngo Miki ngo n'ubundi busanzwe ngo yari asanzwe akidandaza ku bandi bajene, ngo na nyina bibona, ngo rero ntabwo yigeze amumushingira,
ibyo ngibyo ngo barabeshye ngo Mikiri afite uburenganzira bwo kukidandaza akagiha n'uwo ashaka, ngo ibyo bintu ngo bikaba byararakaje Regisi, ngo nubwo Regisi ngo nta kintu ngo ajye apfa kumuha, ngo Miki akorera ubuntu we. Ibyo ngibyo nibyo byabateranyije.